Učasniki na akciji Daj i ti svoju ruku ukazali dobru dzeku pomognut staršim u obiscoh, čisti s pobrežja kanalu Dunaj-Tisa-Dunaj i čisti s deponiji. Popri roboti organizovani kreativni robotnji, sportski zmahanja, odhod na nocne kupanje na bazen do Verbasu i veljo druženja uz muziku, dok od cura včera stili 250 volontere. To je jedna zaista vredna akcija iz nekoliko razloga. Na prvom mjestu je svakako što se ljudi druže. Znači, mladi ljudi se druže, upoznaju različitih vera, različitih nacija što oni stalno ističu, ali je najvažnije da su stvarno jedna duša. Druga veoma vredna stvar je što uče da rade zajedno korisne stvari. Pomogli nam veljo ljudze, co mali dobre idzeki u Kocure, konkretno Šitsko tak povezna dobrovoljnej bazi na volonterske i takže treba najveće podzjakovanje im, a već nadalje i veljim podprijanstvom, ktori nas pomogli už každý na svoj spôsob, jak to mohol. Učasniki akciji Nješka pomahaju staršim noši z dreva do šopoh i angažovani su okolo drugih vekših robotov u obiscoh. Robiše na Begelju Dunaj-Tisa-Dunaj. Volontere z mesceni u Karitasu i u Kocurcoh, kotri za totu na hodu ponukli svoje obisca.